Bafowethu nayo i-challenge evulelekile nje la. Ngizoqale ngihambe ngo-1. Ngicela ukuthi umuntu angikhaphe la ngo-2 noma ubani. Bese-ke lapho engithula khona mina emlonyeni ngizobe sengiyidlalela nje intambo le. Usengafaka noma yini ayithandayo ayicule ngale ngemuva ngokwendlela yakhe. Okay. Akujajwa muntu-ke seyidlalela. Asante. Sawubona, akunjani usaphila yini? Sawubona, ungitshela usaphila yini? Sewuvele mnyanya ngagcina ngihloka, sewuvele mnyanya ngagcina ngihloka. Molo, mhlobo, molo, ngiyakubingelela, so wami molo. Hayi.